Yes, hermanos en Cristo Jesús, Mashiach nos llora él, ojucuir pashiscanes comam Dios. Setieta logial iscanes comam Dios ayon. Acham Biblia chal ayon, tol aeb yichem, chikam kulne la eb yuh comam Dios. Bendecido eb yuh comam Dios. Ijemalil chiochek ul comam Dios es hermanos. Shibile más set mashal chamet yalan yul Antiguo Testamento, mas ala cuenta yucham. Kai kapasuyul ko cuenta ti, ta aun ti mayon yije mos baycham, chon ala cuenta yucham. Si chamaskadi amakchel chibiyo buninalo, chiva cuenta si chamaskadi. Muy bien, chama apóstol Pablo. Ichbabil cham yucham Espíritu Santo, kaschialon cham tol, yowalil chonchahli. Abay segunda Timoteo 2:1, masjila tol yowalil si chon tebi by Dios, chonchahli yu masanil anima. Hay versículo 1, masanil anima, chonchahli yu. Luego chaloni yo walil chuk an baycham. Kayel chelol hong ane yo walil bay versículo 1. Yo walil chuk an baycham. Kachi haon kapas yuh yo salil yuh eb anima tu. Tishalon versículo 1 tu. Asa pasco versículo 2. Cheli cheto hong ane tihunel sa yo walil. Son chahle yuh eb mimech yahau. Al yuh eb yahau masanil. Yetwa chon peitoh yin numanil. Al yin masan kulalil. Yuh tu oje haon walok. Ko ayul ab Dios. Kasoje ko peipalin. Paik al ijanil. Sí, versículo 12, hermanos. Aska maswala es. Chech panile. Iman la chech paniloh tol tachole makamach yulakap chikani amach si yech elol huntan kane askadi yo walil ahun yo walil ti ayokin leyal yo walil am yek ilal am la kap kulal chekel amah yo walil siaskati ayul tiempo al chama apóstol Pablo a chambiaja by Roma yutol Roma chaon mandar yet un tiempo al tu yul tiempo al chama apóstol Pablo yuhtu santol mas ilay to cham preso by Roma. Y ato mas pet el holom chambay Roma. Yuk al Evangelio. Yuk al Jesucristo. Y acham emperador romano cham yaha by Roma yetu aton cham chijo Nerón. Nerón. Hante hashe ya manejar computadora. Hante hashe aman yota chayil internet. Chasail de baidu. Makchel hunchi hon Nerón du. Set bililis PayPal. Set bililis culpal. Y en español, Chala Yinas Kadi fue un hombre sanguinario. Mero. Am yelap nojet animal. Yulsat. Yap tayail mansioch. Ayulis tiempo al cham Nerón tu. Shibelep, creyente, mas ala tzao. Chik ala yo que vinte, casi ala yo que icham kapib anep, casi yo gasolina yin ma gas, chok albian. Tis setal masyun cham tu.
De repente con chiyulco tiempo al ti. Tatul askadu yili hun yahautu mahin chahloh yu. Palta se llama apóstol Pablo by versículo 2. Yo walil chon chahli yuhe mimech yahau. Aton chamtu mimech yahau. Hasta ay makchel chia ayilal bay cham. Inal cham. Mimech yahau cham. Aspasulco tiempo al tíes hermanos. Inal asan bay con nación Guatemala. Chije chon chahli ucham ko presidente. No, más en chahlo yo cham tu. Pero te chico versículo 2. Yo walil, sí versículo 2. Chon chahli yuhe mimech yahau. Hay pues yahau a nivel mundial. Hepchi ichman Naciones Unidas. Paichi hay que embajadores yinis kumbalba. Wa chon chahli kapasyu hun san shep chamtu. Ay jato nep chamtu. Tejan ami walep chamtu. Chich mimech yahau. Ta shiep chamtu chikam hunok makchel. Tohol kami. Aspas pay hun nación. Apasep tu ayalon yet yip an hun yahau bay hun nación. Sanchich Naciones Unidas. Tatolay hunok presidente Yop Chutba Chile. Ayalon yete biunelo. Y ayalon yete maon kam kapaso. Tejan ay bay cheyap omal ma lay kam hunok hepcham presidente bay yul mundo. Yuhep Naciones Unidas tu. Civile Naciones Unidas aton waltu epchamtu chaon mandar yul mundo más sanil. Aton epchamtu china aindi yo walil chon chahli yuhep mimech yahau. Al yuhep yahau más sanil. Chitita galbay chamimech yahau tu chay bay huno presidente bay huno nación y cachihay bay cham gobernador cachihay bay cham alcalde bay municipio cachapita los bay alcalde auxiliar bay hun aldea che chon chahli cham policía y ejército de Guatemala aska bay ko Guatemala ti chihap ina hep cham yin ko oración. Kok an kolwal komam Dios yip anep. Set yuh. Si versículo 12. Yet wachon peito yin numanil. Si. Que haya paz. Aton cham mimech yahau tu. Palta ay paspaitol asa konop chao mandar. Amsa chi ijela set chale mimech yahau tu. Ma ay pasmulep chamsin. Pero cascalay smulep cham. Pero si aska de versículo 2. Yo walil chon chahli yuhep cham. Yetwat chon peito hin numanil. Komam Dios mulna hin snap alep cham. Komam Dios quieto hepcham, yetwa chip ei hun nación, y numanil, si versículo 2 di. Ay hun sak anet elol ay versículo 2 di si, alguien más anculalil. Y se chale la nos cap anet hermanos, y numanil, alguien más anculalil. Es hermanos. Tisco función tu hay ti como cristianos. Mancha ja o alieto cham. Porque cham autoridad. Yip an yeto cham. Aton komam Dios. Ta hay ti chonek yip an. Asa komam Dios.
ya hilales, hermanos. Ta ayon ti chonek iban. Ta aeb chanche iban. Comam Dios kapas ya hilale cham. Ahunti pasna chelu cham rey Nabucodonosor. Cham pap el emperador. Yulip ankinaldi. Cham rey Nabucodonosor. Ay hunset masyoh tanel cham si chamaskati. A comam Dios. Viajau yin yaha bilal. Y a kapas cham chije yun ele viajau yin yihbe. Ilap cham rey Nabucodonosor. Mas chamin no algún tiempo al yus comam Dios. 7 años de disciplina. Mas chamin no al. Mas chip te shil cham. Mas chip te shil yichin cham. Aska shil no kashlan. Kaitu masun tohyilis mimanil cham masanil. Y akon maslo cham aska wakash. Set yuh. Yuh tol. Yelsak al Mashiach kan bacham. Mas maineh bacham. Santol mas ila el cham ninjih be. Palta mas tomelto cham ninjih be. Yuh iswats kulal comam Dios. Ila be. Así que, hermanos, wats kalta apay comam Dios ojal kopa. Apay comam Dios oja ojkop esto koya ilal. Es hermanos. Apay comam Dios más sanil. Bueno. Si pasas kadi yuhtu oje jan balok. Kop ayul ab Dios. Kasoje kop ei balnen aik al ijanil. Entonces, gracias a Guatemala hay libertad. Sankal setia tal cha kina kul kam setchi alai. Kam maksel chon pural. Kam maksel chas pural lokin evangelio. Yula kul chitita yina nap al chitita tachna chelo. Hakau shinahil. Hakol panil chil chayu yin evangelio. Okay, kul yin Jesucristo sin. Ok kul yin Jesucristo ko kolo malo. Porque paiko Guatemala libre. Chibet neli nap algachi achkal asansin. Tayel salsonet pasipan. Chiukuya hunok kumanya yin hunok setal tol amchi chale paetos ley. Waltit paskip andu. Entonces, yel hun shatu. Es hermanos. Ipse balchi ale ayon tolchon chahle yu viajao. Abay Romanos capítulo 13 ojuaute heyabe hasta bay versículo 7 yin lectura il. Si es que chama apóstol Pablo, alok chama apóstol Pablo mas en carta a los romanos. Chial yu he viajao, seto jutko babaye. Si es que yije mohab chihutko ba comasanil paye viajao. Yuhtola Dios chi no que bien yo piso. A Dios chi no que yo piso Tak amach amme juno heb ayo piso. Yuhtu ta ay makchi tenon set chial heb yahautu chial el abnoch tolap ay ihbe map ay opiso un bilkan el yich yuh Dios h tena kas akalok chi yitech yo al kul ley chi tentu yiban yuhtola heb yahautu ayok heb yo piso ma ayok yo piso yet wat chi shiv ep amwat il ispaypal payep. Man yo shive wat al set chi el yunen payep. Shan ayok yo piso Yuhtu ta chi hoche kamchon shiv payep
wach ohap kal chihut kop eipal tu. Ta wach kal chihut kop eipal chitsalo hetoch. Ayok yo piso yuh Dios. Yuh wach y los masan el ánima. Paltatayop sechi el hunenshin. Mo chon ship ayep. Yuhtol ayich behep yan ok yail al hiban. Yuhtol ayok yich behep yuh Dios. Ya on yail al mak yop sechi el yuneni. Yuhtu. Hijejech sechi yalep yahautu. Man asan neoch yuh chon ship yan okep yail al hin. Shanchihije. Palta yuho japtol askatu chichak ul Dios. Yuhtu, yo walil chihako toh labal askachi al ley. Yuh Dios, yuhtol a Dios, ane ok yo piso yin yahabil. Kaslanan yilon yo piso tu. Sankal yahabil chik anil tumin hin. Kastakaitu yalon ley, kaskal kuboleto, majunos ku licencia, kotohlane, aska yalon ley. Tammo, ko ship ayep yahautu, shibo jones ayep shin, tammo ayelap nohep, yul kosat, ayohap yelap nohep, yul kosat. Abi, setal chial iskane comam Dios es hermanos. Hay unos capos a minuto con tiempo. Tachil Haniko. Hay versículo 1 tú. A tu mashuaute ya ve Romanos 13, 1 al 7. Tejan ayon kamchichakuk ulhun. Hay pelan anes comam Dios mashuaute ya sí. Ay kalda makchel. Ayon kam chial kukul. Shakto ko payalan ismando. Yahautu. Palta shi. Versículo 1. Yehe mohab chihut ko pa komas sanil pa yahau. Haywan anima yehe mohut pa baye. Shi komas sanil. El 100%. El 100% anima ojije by yahautum. By versículo 2, yuhtu. Ta ay makchi tento nexet chiyale yahautu. Chiyale lab nochtol ap ay ihbe map ay opisots un bil el yich yuh Dios. Achi tena. Hay junchejón y en españoles, hermanos, autoridad delegada, shiaskati. Hay un versículo 2 de tatul. Hay un ti amchi jeje set chale viajautu. Mak pay man lana no jeje hermano. Ami pay viajautu. Ama. Según un versículo 2 de apay comam Dios man lana no jejeni. Shantol ay hun ispi comam Dios mahun título chi ala apay comam Dios shiaskati soberano. Aun ane soberano tu am hunok sa yahawyip ancham. Mastitin kulcham chi uchtela yeltech Adán y Eva bay aupehalte bay huerto del Edén am makchel chi yalon bay jam tsetchan chochte el teje o bal kulep tsetchan malkai chote am ¿quién autoridad? Ay bay ay junti in carro chivila si Dios conmigo ¿quién contra mí? Sí. Asan shane okcham yahawyip al masani.
Ay mi juno samak chel mas alone yet mas kaila ele yul tiempo al chamnoe. Ay set sambalkaito masote. Ama acham yahau yiban masanil. Santol taayon ti chicoten setal chale yahau según Romanos 13, 1 al 7. Apay cham Dios soberano lanan puten pitani. Ojo hap comam Dios keto hermano. Cano hapin con abal set chiales anes comam Dios aywan. Yuno habi.